Korinto bi awoloni ji enyu ichonuma keje klenklen pupu ke ashina agbe Paulo mi fa ebofo no twumole Chimi Paulo di enchemi kwanye fa yo Kristo hejole ke kpo fe mole hewo Mini akeke mi yenye hiele mi fio mi ehu mi yenye te Chike mi benye nwole mi jio eka mi wonyele Chimi kwanye fai nike mi bale Yeka ha mike hiwale ni mitu ake mike ba wiele mi jie ka akpo mi chon mi ni susu ake otamo mi ni nyo helu na ale Eyemni ake gbeme adesan jiwo mu Chiwo hu ta ye helu na Eja ake wata hu niile je helu nini Shimu ya nyumo hiele hiwale ni ake kumo moji ni yo hiwale ni wakumo dwemoi ke hino ni awu ashio nyumo ni lele ni wango dwemo fe dwemo nom ni ebo Kristo tuwe Wosa wohe watokoni ke nye tuwe bole ye mule ogbala tuwe gbele fe tuwe nye kwa ni bi boni nye na amele ke moko hiyo iyo ake Kristo no jilele esusu eko eja ake tamo boni eji Kristo no le na kan no ke wo hu oji Kristo ni eja ake ke shampoo ma sha ketekeno ewo hegbe ninu chole ehawo ni wo ke hanye na ni amoshi ni je ake wo ke butu ni le hiwole mi hi egbo koni mi kafe ake moko ni wo nye hegbe ye ke woji eja ake oji le amnisaji chi ni amemni wa mu chikele gbomole di enche eyebiele no le ehewa ni ewe mo ibese ni na kan gbomole anna ale eni ake boni wo wie mo yo ye woji amni ke wo bejenle na kan no ke wo ye jenle woni fe mo ni huyo eja ake woka ake wo bu wo he wo shi me komeni jio amehile ano alo ake woke wo yi ato amele ake ni ameke amedienche amehi susuo amedienche amehi ni ameke amedienche amehi tuo amedienche amehi hiwole ameyose shiwole wo shan fenini shimu wo shan yesusu mpa ni nyumo esusu ehawo ni kele sheo nyehu nyemo le na eja ake wo pa wo mlincho tamome ni shenyemo eja ake wo klenklen wo ke Kristo hisani papa le shenyemo wo shan fenini yeme kokome anuchumu ayo chiwo hi kanu ake kenye hemo ke yeli le hwerele oni chomo lemni ba gbele ketekeno yenye ten ewo susu mo pa le na oni wo ya jaje sani papa le yenye se gbenia ni wo ka shan wo foni ni achumomo ye mo krokro no mlile ano chimoni shanle nu chole no eshan efon eja ake je moni jio eyeyi le ji moni sa shimu moni nu chole jio eyile hallelujah Korinto bi awoloni ji enyu ichonuma ke ekomi keje klenklen kuku ke ashina agbe ebale ake Paulo ajiele di enche eyeyi minani kule nye na nye ha mi kwashia fe mo fiu chiano kwale nye na nye ha mi eja ake nye hia wunga ni mi yole mi yele boni nyumo bayi eja ake mi chenye heba mi ha nkome ni mi kobla yo fro ni eche aya ha Kristo chimi shegbe ya ake aleno tamoboni onufu leke ekutun Paul le laka hawale aka no ha fite nye hunye dwem ni nye mwesu mo kon ni nye kesu Kristo le eja ake kemoko banie ba shie Yesu kroko ni wa shieko lo mu kroko ni nye nako lo sane papa kroko ni nye moko mile lo le nye here le joba eja ake mi susu ake ehwe mi loko ni mikebofo ya gbele ayehebo chike mi jigbomoko nile noko ewe mo gbefan tetele mi je na kan ye ni le gbefan chimu wo fe ene fan wo hanye egbefe gbeno ye ni nfe alo bele ake mi ba mi yeshikoni awonyeno eja ake mi jaje nyumo sane papale ichonye ya kale mi fe esha mi twa asafo krokome ojomi he
nyomo ye amede mi ke somo ni beni mi kenye yo ni efi mi tetele mi fe jatumi ha mukubuku eja ke ni hia mi le ni me ni je Makedonia bale ha shemide ni mi le mi he no pamo ye no fe no mni masa ma le mi he no pamo oni mi ka chon jatumi ha ni bi aboni Kristo anopale le yo mi mni mokomoko echi mi hwanebe ye akaya ni a mehewu aka mi sumo onye hewo nyomole noni mi fiole mafe koni mi kechi me ni tawo mi hisanile agbe ni aname ye amehwani le ame tamoboni anawo hule eja keneke me na eji amalebofoi ni chulo eshishilo ni chakeo amehi amefio Kristo bofoi ni enebe na akpe tete eja ke Satan di enchechakeo echon labofu no iwole ke eson lo ele hu chakeo amehi amefio tamo jane son lo ele eje no kowuluko amena agbe ba fe tamoboni ameni chumo ele yole mi ke eko akemoko akabumi kwashia chikeje na kaile bele nyemwami akekwashia kekemo koni mihu mawohwa afioko noni mi wi ne mi wie le tamoboni nu chole ba wi shimo tamakwashia wi ye no mi mani mi yo ake mi ehwa no le ake ni me ti hwa ye helo na iwole mi hu ma hwenko ake ni nye die nchele ni le lo eji nye hiwole nye ke mi sheto nye tuishi nye ha me ni be ichia eji ake kemokomi ye nyon kemokomi tanyojo kemokomi monye kemokomi wo eheno ye nyeno kemokomi gbulanye hie male ekpena ole mi wi ke hegbele ake etamono ni wo fe gbede echon shi normally ni mokofi e kan yele mi wi tamakwashia mi hu mi fio e kan yeme Hebrew bi ji ame mi hu ekojimi Israel bi ni mi hu ekojimi Abraham hwe ni mi hu ekojimi Kristo son lo eji ame mi wi tamamoni yichon kale mi fi ame yatole ni chumoi ni teke no ame ye chunwe baba o ame ye yi ni fachon ame ye gbele yam ni pitio idafo yi mi hie numu ekofe ekole hwe ekome ni afe pan numan egwe atria mi pan hiete atria mi ta ishikome mi kelele shashi hiete mi eje na mokeje cheremo ye bukonkon dem mi fanga pitio ke mi o shrine e fai ahi emni o shrine ye odotwaloy ade emni o shrine ye mi jakubi ade emni o shrine ye jemaji ade emni o shrine ye ma emni o shrine ye ngano emni o shrine ye inshohie emni o shrine ye nyemi menshi wododo ile ate mi juni ketole ye peshi amni pitio ye homo ke kumaimi ye mahile yamni pitio ye fe ke yaya anyemo ni bi ni yose aka shino ni hawo mi da gbeji asafo ele fe ahisusu na mo gbede ni mi le mi gbede na mo na ni atonton ni mi mli eshami ke ye yin ake masha kele masha mafon ni gbede mo ni anu ni mo ni ji wonu to Yesu Kristo che oni ajole ke ashio na no lele akemi male ye Damasco le lumoni yo manche arita shishile habulo ebu Damasco bi amanle ni amomi ya shumi ye kafumi ke chosanfle ni yo gbogbole mi ke ishi ni mi jofu ye ede hallelujah.